kita yajuk kunar sikap nimai kerehen Raja Simbelin. Si maba kedamen rasi jadi penebus man banta manusia. Ibas minggu arpen enda pe yajuk kita gelah banci nikap penderita guna ngalo-ngalo Raja Simbelin Ema ketubuhan Tuhan ta Yesus Kristus. Kita harus mencirahkan persikapan ta suhu arah perukuran pengerana ras perbahanta ibas kegelhunta. Jadi ibas minggu enda kita bancindarkan cara sipayo guna ngalo-ngalo kerahan Tuhan ta Yesus Kristus. Manbanta kerina perpulungan, mari ras kita tadis, ras rendah kita, ibabai song lijo ras organista. Perkuahate ras dame ibas dibata Bapa nari, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kesah sibadia. Amin. Maka nina Johannes man bana krina, akum peridikan kam alulau, tapi rehme sekala si belinan asang aku, ngosari nali sepatuna pe labu aku metunggung, ia emperidikan kam pagi alu kesah si badia ras api. Lukas 3:16.
tendensi serta PJJ Money. Hari tema kitab Yesaya pasal 40. Yesaya bindu 40 siogi ayat telu ayat 10 sada kali. Yesaya 40 ayat telu ayat 10 sada bagian kata di bata tersurat. Lid sora erlebuh nina pekena dalam Tuhan ibas tanah si mesawang ibas gurun pasir pesikap dalan mandi batanta kerina baluran itambusime deleng-deleng ipekendit uruk-uruk jadi kendit simbelang janah tanah si bongkak bangkit jadi rata kenca bagei petangkas semua kemuliaan Tuhan jana kerina manusia radu nidasa Tuhan jine kapsi erpadan karena sieda lid sora lebuh nina momokenlah ningkun sa kai simen momonken momokenlah maka kerina manusia desken dukut-dukut ngencak bagi rudang-rudang si imbal-bal kini ulinna kenti si ngencak dukut-dukut kerah rudang-rudang pemelus adi isuruh Tuhan kuje angin rembus tu jelma manusia desken dukut saja kap ngencak dukut-dukut ras rudang-rudang pemelus kap tapi kata di batanta tahan rasa lalap o Jerusalem nangkihlah deleng si meganjang momoken berita si mehuli o Sion erlebuhlah alusora megang momoken berita si mehuli momokenlah o lambian momoken man kuta-kuta Juda di batandu nggore Tuhan si erdolat re alukinim bisanna lako jadi raja si dem alu kuasa nehenlah radu ras kerehna ibabana upah man bangsana desken skala permakan ipe kena-kenana rarasena alutan najine ipe pulung nakrina anak biri-biri iangkipna alu manjar-anjar indung biri-biri igerana sahijenda pengogen kata dibata manbanta sekali nari sapa kami kita kerina juara selamat hari Minggu kekelengan Tuhan aku beriah kalukurku sekalian lah saja nidah gedung gereja go tampilan nambahan terakhir aku pujian adalah nggak begini luar biasa tidak tapi pe terem kalau kepengen kamu go pulung minggu luar biasa kami malam indah bulan Desember dan coba bagaimana seterusnya karena ngerana karena Advent ngerana karena ngalo-ngalo keren Tuhan situhuna Advent neda ngalo-ngalo keren Tuhan neda labu ibas bulan Desember neda ngencang labu 4 kali ibas bulan Desember tapi gedang-gedang geluh tak seminar seturang every time is Advent nina galaksi penulis teologi setiap waktu adalah Advent artinya ijares kata wari pe situ naman banta kalak sirkin itu Advent ngalo-ngalo keren Tuhan kayak silakokan kita ibas Advent eda kata di batas sendah nampati kita nina temanta pesikap dalam Tuhan. Pesikap dalam Tuhan.
Kubas kegeluhendu si tep-tep wari alu dame ras mejuah-juah. Beritakanlah kerehen anak di bata manduni enda. Janah alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate si enggo nenahken kam ku kemulian nasi rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megege dengan pagu. Ia si mada kuasa serasa lalap. Amin.